papirnato, ako ćemo gledati. Officially. I počeli smo s tim, znači, prvim biciklijadama, gdje je došlo na masu ljudi, gdje smo predstavili biti ove 3 staze. Znači, Velu Dragu, Runtele i Porta Fortuna u Baški. I od tada smo se nekako nahajpali na sve to, naravno uz odlaske na sve rejseve i itd. Da ide u sve to. I evo, 2020 je bila korona, to svi znaju, ne moramo ništa pričati o tome. Tad smo počeli intenzivnije raditi Porta Fortunu i nalaziti ostale trailove. I cilj nam je cijelo ovo brdo umrežiti sa stazama, znači da ima čim više staza, što all mountaina, što endura, što downhilla, neki pump track i takav neki džip. Aha, ovo brdo između Punta i Baške. Punta i Baške, da, to je ono. To nam je san u biti da imamo čim više staza tu. To će izgledati na koncu kao jedan ogromni bike park. Pa tako nekako i plan, da. Je, da. Koji je stvorio BBK Miracle. Yeah. Dečki, vi ćete napraviti čuda ovdje, ja to vidim. Hvala na povjerenju. Ne, mislim, volili bi mi naravno i cijeli otok, ne zajedno, to smo sad pričali i za voz i tamo ove Čižići, Soline i taj dio Dubašnice, ne, gdje tamo ima masu šume, što je po meni za neki trail, mountain enduro, vrh, kako bi rekao, jer je sve, već postoji putevi, samo ih treba počistiti po meni i eventualno nešto sitno updateati, ono, nije to sad neki ogromni posao. Da. Za ovu godinu imamo u planu napraviti taj amaterski kup i predstaviti 8 staza koje smo očistili i napravili i kroz godinu svaki mjesec jednu utrku napraviti na drugoj stazi. Super. Malo u Baški, malo u Puntu i taj voz je isto moguća opcija. I gledamo razvijati biciklizam. Te 2 biciklijade što bi po meni privuklo velik broj ljudi, od ljudi s djecom, djece, svih XC, znači makadam, laganini, čisto uživanci. Odlično. Kad možemo očekivati taj XC? Krajem peta, početak šesta. Super. I vrijeme će biti odlično. Za one najhrabrije i kupanje nakon XC. Da, naravno. Tad ću se prvi baciti. Smo krenuli. Ovdje je malo šire. Malo se odmoriti glavu. Ide. Over and down.